Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Shuti bakunzi bakundwa muryango mugari Lion News Press. Nongeye kubasuza, nongeye kuba ikaze mu bice bigiye bitandukanye mu gimuhereremo muri iki gitondo cya tariki 28 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025. Ntuze abataramu muri mu bice bigiye bitandukanye bitewe n'ingenga bihe yanyu, kandi nongere mboneraho n'umwanya wo kubashimira nyamuna kubw'urukundo n'ubufatanye mukomeje kugira mutwereka muzamura subscribe, mukora kuri like, share ndetse na commentaire. Ndabashimiye cyane. Ndagarutse rero, aya makuru yacu muri iki gitondo turayahera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri iki gihugu gikomeje kuba agaterera nzamba. Ni mu gihe bikomeje kugenda bigorana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi ndetse n'inyeshyamba z'ama 23 zifuza balkanization, zifuza kugabanyamo igihugu mo kabiri. Turaza kugaruka ku mirwano ikomeye cyane yasakiranyije abarwanyi b'ama 23 ndetse n'igisirikare cya Wazalendo mu gace ka Masisi, mu gace kitwa Kibanda gaherereye muri iyi territoire ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru y'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru atangwa na societe civile muri aka gace ka Kibanda muri territoire ya Masisi, biravugwa yuko abarwanyi b'ama 23 bashinjwa kuba bakorana n'igihugu cy'u Rwanda mu kugaba ibitero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bongeye gutana mu mitwe n'igisirikare cya Wazalendo VDP mu gace ka Kibanda muri territoire ya Masisi. Ni imirwano yatangiye ku isaha ya 5 yaje kuba yarangira ku isaha ya 8 ku rukerera rwa tariki 28 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025. Turagenda tubigarukaho gatanu ko kandi kabisa. Ndagira ngo tuzi kunyarukira ku mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, turebere hamwe situation uko byifashe magingo aya. Hari ibikomeje kugenda bitangazwa n'umwe mu bahagarariye igisirikare cya Wazalendo uwitwa Colonel Kambare, akomeje kugenda atangaza byinshi cyane. Turugende tugaruka. Ni mu gihe Wazalendo nayo yamaze ko yasora itangazo rikomeye cyane, mu gihe na igisirikare cya guverinoma y'u Burundi nacyo cyamaze kuba cyasora itangazo rikomeye cyane ku bikomeje kugenda bibera mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe umwe mu bahagarariye umuryango HCR Fripo yagize icyo atangaza, ati nibikwiye gushyira politike mu gucyura impunzi. Hamaye nka data. Ibi rero nuko yarashatse kuvuga ko rwose hagati y'ibihugu bicumbikiye impunzi z'abakongomani nawe ukwiye gushyira politike mu gucyura impunzi muri iyi system igiye gushyirwaho yo gucyura impunzi. Ibi rero nabyo tujya kugenda tubigarukaho. Ndagira ngo uzamure subscribe yawe niba ari ubwa mbere tubanye, ndagira ngo usharinge, ukomantinge, asige dukomeze kugenda tubana gatanu ko kandi. Uwitwa Felix Antoine Tshilombo Beto yaje kwanjamwa nyuma y'urubanza rwitwa Constantin Mutamba. Inteko nshinga amategeko y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yaje kwanjama Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ni mu gihe mu butegetsi bwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi naho hatangiye kugenda hagaragara abatavuga rumwe n'urubanza rwa Constantin Mutamba. Byose rero tujye kugenda tubiva imuzi n'imuzi. Ndagira ngo uzamure subscribe yawe niba ari ubwa mbere tubanye, ndagira ngo usharinge, ukomantinge, asige dukomeze kugera tubana mu nkuru n'ibiganiro bikomeza kugenda bitambukana. Ni David Hussein nkuko unyumva nk'ibisanzwe. Wowe udukurikiye uri he? Ese wamaze gukora subscribe yawe, wamaze kuzamura like yawe? Asige dukomeze kugenda tubana. Hagati aho abatara muhere mu gihugu cya Uganda, u Rwanda, u Burundi, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse Congo Brazzaville, Central Africa, Mozambique, United Kingdom, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbonereho umwanya wo kujya kwifuriza kugumya kugubwa neza. Reka mbasabira amahoro y'Imana y'imigisha ko byakomeze kuba namwe. Twihuse cyane rero, turahera ku gitero gikomeye cyane. Igitero twavuga ko ari igitero cyagwemo abatari bakeya ku ruhande rw'inyeshyamba za AFC M23 zishinjwa kuba zikorana na guverinoma y'u Rwanda, ndetse ni igitero cyahuje aba barwanyi ba 23 ndetse n'igisirikare cya Wazalendo muri territoire ya Masisi mu gace ka Kibanda. Nk'uko amakuru aturukayo abitangaza, ku isaha ya 5 z'umugoroba wa tariki 27 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025
5 haje kumvikana urusaku rw'amasasu, urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya. Bivugwa yuko abarwanyi ba AFC M23 bari bamaze gutana mu mitwe n'igisirikare cya Wazalendo mu gace kitwa Kibanda mu murenge wa Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko rero biravugwa yuko abarwanyi ba M23 ubwo bari ku irondo baturuka mu gace itwa Kasopo gahere muri teritwari ya Masisi, dore ko izi nyeshyamba zama 23 zigaruriye aka gace ka Kasopo baje gutana mu mitwe n'igisirikare cya Wazalendo VDP ndetse Wazalendo CMC bari gukora irondo bava ahitwa Buhimba muri teritwari ya Masisi muri uyu murenge wa Oso Banyungu cyangwa muri aka gace ka Oso Banyungu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Amakuru atangwa na societe civile biravugwa yuko ari imirwano itamaze igihe kitari kinini cyane, mu gihe imirwano yatangiye ku isaha ya 5 z'itariki 27 ikarangira mu rukerera rwa tariki 28 ku isaha ya 8 muri aka gace ka Kibanda mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Biravugwa yuko rero hari amazu y'abaturage agera ku 8 yaje kuba yatwikwa ubwo imirwano yaririmbanyije hagati y'abarwanyi ba AFC M23 ndetse n'igisirikare cya Wazalendo. Ni mu gihe ku ruhande rw'ingabo za Wazalendo biri kuvugwa yuko hagwemo abasirikare bagera kuri 6, mu gihe ku ruhande rw'inyeshyamba zama 23 bivugwa yuko hagwemo abasirikare bagera kuri 16. Namwe makuru rero akomeje kugenda atangwa na societe civile nk'uko rwose ikomeje kugenda ibigaragaza. Societe civile iratangaza ko itewe impungenge n'umutekano mukeya ukomeje kugenda ugaragara mu murenge wa Oso Banyungu uhereye muri teritwari ya Masisi muri aka gace k'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bimwe mu bikomeje kugenda bigaragazwa ni mu gihe kandi biri kuvugwa yuko M23 ubwo yakurwaga muri aka gace ka Kibanda yashimuse abaturage bagera kuri 56 biganjemo igitsina gabo, nk'uko aya makuru akomeje kugenda atangwa na societe civile muri aka gace ka Kibanda gahereye muri teritwari ya Masisi. Twihuse cyane rero, abaturage mu mujyi wa Bukavu barataka cyane, baratakamba ati dukomeje gutwikirwa ubutitsa kandi tutazi icyo tuzira. Ni mu gihe ku itariki 25 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025 amazu agera ku 100 yatwitswe muri aka gace ku mujyi wa Bukavu. Ni mu gihe amakuru atangazwa bivugwa yuko kuva M23 yakwigarura umujyi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo amazu arenga 1000 amaze gutwikwa. Ni mu gihe ku itariki 25 amazu 100 yongeye gutwikwa rwose muri uyu mujyi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe societe civile yo itangaza ko ibi byose batazi, ibi byihishe inyuma. Ni mu gihe byose bikomeje gushinjwa M23 ko ngikomeje gutwikira abajejeta faranga banze kwifatanya nayo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri uyu mujyi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Bukavu. Ibi ni bikomeje kugenda bitangazwa. Ni mu gihe societe civile yo ikomeje gutangaza ko ngo abakomeje gutwikirwa n'ahantu bari kwerekera rwose, mu gihe bakomeje kugenda basaba ubufasha ndetse n'ubufatanye bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko baterwa inkunga. Ni mu gihe ibi bije nyuma yuko ingengabihe y'abaturage bo mu mujyi wa Bukavu bitegura isubira ku ishuri ry'abanyeshuri muri uyu mujyi wa Bukavu, bakomeje gutakamba bavuga cyane ko bakwiye gufatanya na leta mu gutera inkunga iyi miryango yatwikiwe bakaraka abana basubira ku mashuri. Na mu gihe situation mu mujyi wa Uvira Puruto mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo magingo ya hari kuvugwa umutekano, gusa biravugwa yuko M23 yaba yaramaze gusatira uyu mujyi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo w'agateganyo. Wazalendo FDNB bahamya neza ko kuba M23 yarinjiye umujyi wa kabiri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Uvira ari ubufatanye bw'igisirikare cya FARDC, dore ko abarwanyi ba M23 bakomeje kugaragara muri iyi teritwari ya Uvira bambaye impuzankano y'igisirikare cya FARDC kibarizwa ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe umwe mu bavugizi b'igisirikare cya Wazalendo Kambare
yamaze kugenda atangaza ko kuri uyu munsi wa tariki 28 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2025 hagaragaye ituze mu buryo bukomeye cyane muri territoire ya Uvira, ndetse yakomeje kugenda avuga yuko biteguye guhosha bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa muri iyi territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uvira irasumirijwe cyane, ni mu gihe bikomeje kugenda bivugwa yuko mama 23 yaba ikomeje kugabisha ibirenge byayo umujyi wa kabiri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe ibi byose bivugwa yuko Leta Zunze Ubumwe z'Amerika, United Kingdom, Ubufaransa, u Rwanda, Uganda, Sudani, Kenya n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byose byifuza ko mama 23 muri iki cyumweru dutangiye igomba kuba yakwigarurira uyu mujyi w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, kugira ngo mama 23 yicare ku meza y'ibiganiro itegeke icyo ishaka. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo magingo yabuyobowe n'uwitwa Faci Ibeto, mama 23 ngo itarafata Uvira ntago ibiganiro mu gihugu cya Qatar bigera ku ndunduro. Ni mu gihe kandi bikomeje kuvugwa yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byifuza balkanization, ariyo mpamvu idindira ry'ibiganiro mu gihugu cya Qatar mu murwa mukuru w'iki gihugu Doha bikomeje kugenda bidindizwa. Giye bivugwa yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa ndetse n'akanama ka ONU kongeye kohereza ibikoresho bya gisirikare mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi bikoresho bikaba bivugwa yuko ari bimwe mu bigiye gufasha inyeshyamba za mama 23 kwigarura umujyi wa kabiri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Uvira. Ibi bikoresho rero bije nyuma y'umutekano muke ukomeje kumvikana mu gace ka Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe igisirikare cya FDNB cya Repubulika y'u Burundi magingo aya gikomeje gutangaza ko umutekano mu mujyi wa Uvira uhagaze neza, gusa kirahamya neza ko FARDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kiri mu bufatanye bukomeye cyane n'inyeshyamba z'ama 23. Rero igisirikare cya guverinoma y'u Burundi kirahamya neza ko mama 23 yamaze gucengera umujyi wa Uvira, ndetse FDNB iraburira abaturage kuba maso cyane bagatanga umwanzi aho bamubona unyeshyamba za mama 23 cyangwa umusirikare uwari we wese wa FARDC waba yamaze kwifatanya n'izi nyeshyamba. Ni bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa. Ni mu gihe wahoze ari minisitiri w'ubutabera Constantin Mutamba nuko ibye bikomeje kugenda bijya ahagaragara. Ni mu gihe Constantin Mutamba imanza yaciriye bagenzi be nawe ari cyo gihe ngo zigende zimucirwa. Ni mu gihe uyu Constantin Mutamba ukuri kwe gukomeje kugenda kuganza. Ni mu gihe abaturage bakomeje kurara inyera ndetse n'amajoro mu rugo rw'uyu wahoze ari minisitiri w'ubutabera wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakomeje kurara inyera basenga cyane bifuza ko ubutabera bwagaragara kuri Constantin Mutamba. Ni mu gihe uwitwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi ari umwe mu bafite uruhare runini cyane mu kugambanira Constantin Mutamba, kubera ko abona neza ko ari we bashobora kuzahangana mu matora y'igihe gitaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wazalendo ati jamais na kuno umuntu emirimbanyi muri politike Constantin Mutamba yafungwa. Ati Constantin Mutamba nagakwiye gufungwa. Ibyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kuba agaterera nzamba, natwe tukavuga ati katugende atubyinjiramo 5 kwa 5. Filipo umwe mu bahagarariye umuryango HCR, umuryango ushinzwe kwita ku mpunzi, yagize icyo atangaza ati ibihugu abicumbikiye abakongomani mwirinde gukoresha politike mu gucyura impunzi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi yabivuze nyuma yuko agize uruzinduko rw'amasaha 48 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwiga ku mushinga w'uburyo impunzi zireye mu bice bitandukanye z'abakongomani zataha. Bityo rero uwitwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi arasaba yuko impunzi z'abakongomani zire mu gihugu cy'u Rwanda arizo zabanza gutaha. Ni mu gihe Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi akomeza kugenda agaragaza ko impunzi z'abakongomani zire mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda cyagiye kizohereza mu nyeshyamba z'ama 23. Bityo rero agasaba ko abasigaye babanza gutaha mbere y'ibindi bihugu aho bagiye bacumbikiye.
iki. Ibi ni bikomeje kugenda rero bigarukaho natwe tukavuga ati reka tugende tubyinjiramo gatanu ko kandi murushe kugera musobanukirwa byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Ni mu gihe mu gihugu cya Uganda abanyapolitike batavuga n'ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni umukambwe w'imyaka 83 magingo ya uyoboye igihugu cya Uganda wifuza kwiyamamaza manda itaha y'imyaka 10 muri iki gihugu cya Uganda. Ni mu gihe kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'uyu mugabo ngo bamaze gushirira muri gereza. Ni mu gihe uwitwa Dr. Kiza Besigi amaze ngo kuburirwa irengero mu gihe yatawe muri yombi n'ubutegetsi bw'uyu mugabo Yoweri Kaguta Museveni mu mpera mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025. Natwe tukavuga ati tugende tubigarukaho bikomeje kugenda bigorana muri Afrika muri rusange. Ni mu gihe kandi mu gihugu cya Kenya William Ruto abakoraga imyigaragambyo bamagana ubutegetsi bwe birirwanaga ibyapa byanditseho ati William must go yamaze ngo kubivugana magingo ya umutekano akaba ari umutekano mu gihugu cya Kenya. Tukavuga ati reka tugere tubigarukaho namwe murusha kugera busobanukirwa magingo ya ngo ubutegetsi bwa William Ruto nuko utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe agomba gufungwa cyangwa agahitanwa n'ubutegetsi bwe. Amaye hada reka mbashimire, reka mbifurize kugumya kugubwa neza, mukomeze mwaye muronke, mukomeze gorana amafaranga amafufu mu mirimo igitandukanye mu gimirimo. Nyagasani Imana nakomeze abahe guha kuronka. Turi kuwa kane w'icyumweru atariki 28 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2025.